Rahayu, rahayu sareng sami. Mogi-mogi kerahayuan miwah sih pasuecan ide Sang Hyang Yesus Kristus tetep ngiringin iraga sareng sami ringgalahi mangkin nggih. Dumugi sami rahayu tur kemertanin antu ide. Sadurung iraga ngeranjing ring sabda idane, ngiring iraga sareng sami ngastawe dumun nunas ice ring ide Sang Aji. Mangde roh suci ngicenin daging ring pikayunan iragane suang-suang nggih. Ide Sang Aji saniring suarga. Titiang sarang sami ngaturang suksemeng antuk sih asuh palungguh iratu. Sanitan wenten pegatnya nih nyabran rahina. Mangkin ringgalahi sani mabuat puniki. Mogi palungguh iratu ledang ngampakang manah titiangi. Mande saged nampi sabde palungguh iratu nih. Antuk manah sani resih tur ening. Ring parep ide Sang Hyang Yesus Kristus titiang ngastawa. Amin. Ngiring mangkin irage sareng sami miragiang sabdan ide. Kaunggahang saking cakepan suci Alkitab, saking Injil Matius, ululikur, pausan Plekutus, manut terjemahan baru LAI 1990, sane mausang sekadi puniki. Ide Hyang Yesus tumuli nganampekin para sisian idane sarwingan dike sapuniki. Saluiring kakuasaan di suargan muah digumini, sube kaserahang teken guru. Ini punike sabdan ide sane pinih mabuat ringgalahi mangki. Semeton sareng sami sani tresna asihin titian. Bayangan yening irage ngenehang indi kuasa ring bumi puniki. Wenten kuasa raja, kuasa presiden, kuasa pejabat, kuasa kasugihan, kuasa jabatan. Sami punike kaanggen oleh manusia mangde praside ngewangun kawibawan. Nanging punapi yening sami kuasa punike wenten wates. Kuasa manusia wenten wates ni semeton. Wenten galah ipun jagi rere. Wenten galah ipun jagi ical. Sakewanten, ide Sang Hyang Yesus Kristus sampun ngewecanayang sekadi kabaosang ring Injil Matius iwawu, saluiring kakuasaan di suargan muah digumine. Punike mabuat pisan semeton. Sampun kabaosang, tan wenten kuasa saning ngungkulin kuasan idene. Boyaja kuasa ring jagate kemanten, nanging taler kuasa ring suarga. Dumugi irage sareng sami eling. Yening ring kahuripane mangkin, irage sesai marase lemet, marase kuang kuasa, ngarepin pikobet-pikobet urip. Pina keconto, pikobet sakit, pikobet ekonomi, pikobet kulawarga, pikobet manah sane osah. Napi mawinan irage sesai kaunin, antuk pikobet-pikobet punika. Boyaja santukan irage Sang Hyang Yesus Kristus kuang kuasa, nanging santukan irage, durung sepenuhnya nih, nyerahang urip iragani, ring ide. Inggih, punike sabdan ide sani pinih mabuat ringgalahe mangkin. Semeton sareng sami sani tresne asihin titiang. Bayangkan, yening iraga ngenehang indi kuasa ring gumie puniki. Wenten kuasa raja, kuasa presiden, kuasa pejabat, kuasa kasugihan, kuasa jabatan, sami punike kaanggen oleh manusia mangde praside ngawangun kawibawan. Nanging punapi yening sami kuasa punike wenten wates nyani. Kuasa manusia wenten wates nyani semeton. Wenten galah ipun jagi reret, wenten galah ipun jagi ical. Ngiring semeton, irage eling malih ringgalahe mangkin. Ide Sang Hyang Yesus sane ngewangun jagate, sane ngicalang pinungkan,
sane ngewangunang anak sane padem, sane ngemanahang angin miwah pasih mangde sirep. Ide punika taler, sane jagingi calang sami pikobet iragane, yening irage tresna, percaya, tur nyerahang urip ring idene. Sampunang jajerih semeton, sampunang jareret, santukan ibe Sang Hyang Yesus Kristus, sane ngewecana yang kuasa idene, tan wenten watesnyane, taler jaginya rengin irage sareng sami, ring nyabran galah, ring nyabran pikobet. Dados punapi semeton, sampun sedia irage nyerahang manah, nyerahang urip ring kuasan ide Sang Hyang Yesus Kristus sanetan wenten watesnyane punika. Dumogi sabilang wenten pikobet, irage sareng sami tetep ngelingang sabdan ide puniki, tan wenten kuasa sane ngungkulin kuasan ide Sang Hyang Yesus Kristus. Punika sane dados pamineh iragane ngawit mangkin. Nggih semeton? Ngiring mangkin, irage sareng sami ngastawa malih, ngaturang pengastawa panyinep. Ide Sang Aji sane ring swarga, titiang sareng sami ngaturang suksmo, antuk sabdan palungguh iratu, sani mabuat pisan ring galahe mangkin. Titiang nunas ice, ring ajeng palungguh iratu, majanten sareng sami sane sampun miragiang darma wacana puniki, majanten sane sampun nyarengin channel Suluh Galang Kangin. Mogi palungguh iratu ngicenin karahayuan, ngicen panuntun miwah kuasa palungguh iratu ring kahuripan ipune sareng sami. Titiang taler ngastawa majeng ring jagat baline sane pinih tresnain titiang. Mogi Bali tetep rahayu, setate deg-deg duh saking sakancan bencana. Mogi kerama Bali ni sareng sami manggih kerahayuan, kerahajengan, miwah sih paswecana palungguh iratu nyabran rahina. Ring parab ide Sang Hyang Yesus Kristus titiang ngastawa. Amin. Semeton sareng sami sani tresna asihin titiang. Wantah asa punika darma wacana ring galahe mangkin. Titiang ngaturang sukseme pisan, majanten sampun ngiring, miragiang, tur nyarengin channel Suluh Galang Kangin. Dumogi sabdanide, sani ira gemargiang ring galahe puniki, praside dadus sesuluh, miwah kabecikan, ring kahuripan iragane sareng sami. Rahayu, 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 shalom. Para pamiarsa sinamian sane kusuma yang titiang, wantah asa punike, sabda sane praside kawidarang, dauh semeng puniki. Dumogi paswecan ide Sang Aji, sih kapitresnan ide Sang Putra Yesus Kristus, miwah pasawitran Sang Roh Suci, setate ngemertanin semeton sinareng sami, saking mangkin ngantos selawas-lawas nyane. Amin. Matur suksema, ide Sang Aji micenin kerahayuan pabuat irage sareng sami. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galang Kangin. Yening semeton ngerasayang pican ide Sang Aji, malarapan antuk sabda sane kawedar ring channel puniki, rari sang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasayang kasukertan saking ide. Suksma.